Zdravo đaci, kako ste danas? Danas objašnjavam namerne rečenice. One pokazuju svrhu, cilj vršenja radnje u zavisno složenoj rečenici. Imaju službu priloške odredbe ili priloške dopune za cilj. Koja je razlika između odredbe i dopune? Odredbu ne morate da upotrebite u rečenici, a dopunu morate. Ove rečenice učite po šablonu. Da plus prezent, da plus potencijal i kako plus potencijal. Idu primjeri. Uzeo je taksi da stigne na utakmicu. Prepoznajemo konstrukciju da plus prezent, da stigne. To je dakle namerna rečenica. Uzeo je taksi da bi stigao na trening. Imamo konstrukciju da plus potencijal, da bi stigao, i to je namerna rečenica. Uzeo je taksi kako bi stigao na sastanak. Prepoznajemo konstrukciju kako plus potencijal, kako bi stigao, i to je namerna rečenica. Mali tip, ako vam se učini da je vaša rečenica namerna, jer ste prepoznali konstrukciju da plus prezent, probajte da stavite još neku od namernih konstrukcija umesto nje. Recimo, izašao je da telefonira i volela je da telefonira. Ako ovo da plus prezent možete da zamenite nekom od druge dve namerne konstrukcije, onda je to namerna rečenica, a ako ne možete, onda nije. Izašao je da telefonira. Mogu da kažem izašao je da bi telefonirao, dakle to jeste namerna rečenica. Volela je da telefonira. Ovde ne mogu da kažem volela je da bi telefonirala ili kako već, dakle rečenica nije namerna. Koja je? Podsjetite se izričnih rečenica. Toliko od mene u ovom videu. Naučite, vežbajte, lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Vidimo se. Pozdrav!